ne tarikiya zindanan û ne derabeyên hesiniyên girtîgehan dikarin qîrîna azadiyê ya girtiyên azadiyê berbend bikin. Dengê berxwedanê dengê azadiyê ye. Ji radyoya dengê gel bernameya dengê berxwedanê dem baş guhdarên hêja bi bernameyeke din û rojeveke din û bi agahiyên din em biwerene. Di herkîna bernameya me ya îro de em jar hene. Hate diyarkirin ku rewşa tenduristiya girtiyê siyasî yê Kurd, girtiya siyasî ya Kurd werîşa Muradî ya li girtîgeha Evînê ya Îranê tê ragirtin krîtîk e û xerab e. Girtiya jin û çalekvana siyasî Zeynep Celaliyan a li girtîgeha Îranê dîl tê ragirtin hevdîtina wê ya li gel malbat hatiye qedexekirin û her wiha tedawiya wê tê astankirin. Li gorî rapora rêxistinên parastina mafê li gorî rapora rêxistina parastina mafê mirovan li girtîgehên Bakurê Kurdistanê lêgerîna tazî tê ferskirin. Cezayên dîsplînê yên keyfî tên dayên û tehliyeyên girtiyan jî bi keyfî têna talûkirin. Hate gotin ku tevî rapora nikare di girtîgehê de jî bimîne jî ji girtiyên nexweş re dîsa nayên berdan. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi daxuyaniyekê nivîskî aqubeta girtî û wendahiyên Kurd ên li zindana rejîma Îranî de pirsî. و هر وها وی داخیانی برای گشتی را پارو بکر. ایها ده خواست گرتی نخوش محمود اوکر و خیری حیاتی دنیز ببورن محمد اوکر و حیاتی دنیز کایتان این کو روشاوانات تندرستی گلک خراب بین بردان. هر سروکی مدره یه بری رفعت رونی ده دانشینا اول یا دوزا وی ده هاته بردان. رژینین جه روحایی جی کو تبلی مشا آزادیه بون دیار کرن کو جبو آشتیه او لقادانن و یکانا ریا چرسریه ریبر آپوی هر وها بانگارا کرنا تجریده و آزادیه ریبر آپو جی کرن. جان آتش جی کو لگرتگاه جنان آ سلوری ده هات را گرتن جی سال 2021 حتی نها تحلیه یاوی 8 جاران هاتو بطال کرن هاته بردان. هری داوی جی تورا نوچین هیه. برنامه همه دست پیدا که. بله هاته دیار کرن که روشا تندرستی یا گرتی سیاسی یا کرد و ریشا مرادی یا لگرتیگه اوینی یا ایرانی تیرا گرتن کریتیکه. اجانسا هر نایی دنوچه که خود بالکشان دلسر روشا گرتی سیاسی یا کرد و ریشا مرادی یا لگرتیگه اوینیتی را گرتن. دنوچه دهاتیه دیار کرن که روشا تندرستی یا ریشا مرادی یا گرتیگه اوینی ده خرابه و برپرسین گرتیگه خدمت گزارین پزشکی پیشکشی و ریشا مرادی ناکن آنگو تداوی آویتی آستان کرن. هاتیه گوتن که دما بوری ده تنه جاره که و ریشا مرادی برنه ناونده که پزشکی یا لدروی گرتیگه هی. لی وی جاره جی روشاوی جی بیکو باش ببه وره کنترول کرن و گراندنه گرتیگه هی. وريشا مرادي ده جوتمه ده لديجي جزاين إدامه ين هزين إيراني دس بگراوا برچوني کربو پشترجی جبر زختین رخستین جواکا سویل این آونتوایی چالکوان و آزادی خوازان لسر بانگا کوملاین جنین آزاد این رجلات کردستانی کجاری ده 25 جوتمه ده داویل چالکی خواه یا گراوا برچی بونه آنی. زینب جلالیان لگرتگاه ایرانی دیل تیرا گرتن هفدیتنا وی یا لگل مالبات او تداویه تی قطعه کرن او تداویه وی جی تی آستان کرن. اجنس هر نای جراگاند کو گرتی سیاسی یا کرد زینب جلالیان یک جه گرتی انجن این سیاسی کو هری کفنه دی گرتگاه ایرانی ده
تەوی نەخۆشیە نوێژی مافین خۆیان تەداوی و هەفدیتنە ماڵباتی را بەیپار هاتیە هشتن دنوچەیەدا هاتیە دیارکردن کو بەرپرسێن گرتیگەهێ ڕێنادن ئەنجامین تەست و فیلمین کو بەریان هال نەخۆشخانەیەش بوو زەینەب جەلالیان هاتیە کشاندن وەرن ئەشکەرەکردن هەروەها هاتیە ئەشکەرەکردن کۆ دەستپێکە مەها ئەیلونێ یا ئیسالڤە بە فەرمانە وەزارەتە ئیطلاعاتێ یا مافێ هەفدیتنی یا جەلالیان لەگەل ماڵبات هاتیە قەدەغەکردن دنوچەیەدا هاتیە دیارکردن کۆ دداویە مەها حەزیرانی یا ئیسالدە ژاری وەزارەتە ئیطلاعاتێ زەخت لە زەینەب جەلالیان هاتیە کردن کۆ پۆشمانتیە خۆ ڕاگهینە لێ جەلالیان ئەف داخواز ڕەت کریە و بەرخۆدانە خۆ زینداناندا ددومینە بله لزندانین ایرانی به تایبەتی لەسەر ژنên çalekvan jinên tekoşer jinên parasvanên mafê mirovan û çalekvanên civaka sivîl jî zextên bê hempa didin meşandin zilmeke pir mezin qedexeya tedawiyê qedexeya hevdîtina malbatan re li ser çalekvanên jin bi taybetî çalekvanên jin ên Kurd û pêşengên civakênin pêşengên şoreşa jin yan azadînin berdewam dike ji bo ka mijara rewşa hem Zeynep Celaliyan werî Şem Muradî binirxînin niha rojnamavan Snûr Rehman li ser xeta telefonê amade ye heval Snûr hûn bi xêr hatin weşana me dem baş gelek spas her bijî هەواڵە سنوورە ئەم دخوازن vêjwe bipirsin niha wek hûn rojnamevanên bixwel vê qadê jî hûn him çalekiyên ku ji bo her du çalekvanên jin tên meşandin dişopînin rewşa van her du çalekvanên jin tekoşerên jin li zindanê çawa ye agahiyên dawî li berdestî we çi heyne fermo بەڵێ سپاس بۆم دەرفەتە هەڵبەتە ئێوەش ئاگادارن یعنی ڕەوشێکی زۆر ئاڵۆز لە کوێ گشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێستا دەرباز دەبێ و بە تایبەتی ینی ئەو شەڕ لە بەشێکی پارچەکانی دیکەی کوردستان ینی ئاڵاوە ڕۆژاوای کوردستان ڕۆژێکی ینی بەرخۆدێری و ئاڵۆز دەرباز دەبێ باشووری کوردستان بە هەمان شێوە ئەکید ئەو ڕەوشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەشێکی دیاری علاقەداری سیستمی یاخود ڕژێمی کۆماری ئێرانە لە ناوچەکەدا هەم بە سیاسەتی ناوخۆی نادیموکراتی ناوخۆی خۆی و هەمیش بە ئەو پەلوپۆیانەی کە وەکو شەڕێکی وەکالەت کۆمەڵێک گروپی ینی نزیک لە بەرژەوەندی خۆی لە ناوچەکەدا هەڵبەتە ئەو گۆڕانکاریانە بە زەرەری ئێران لە ناوچەکەدا شکاوەتەوە بە هۆکاری شەڕی غەزە و ئیسرائیل لوبنان یاخود حیزبوڵڵا و ئیسرائیل و ئەو پێشچوون و پێشهاتانەی سووریا بە هەمان شێوە بۆیە لە ماوەی ینی ئەم فترەیە سیاسەتی پێشووتری ڕژێمی ئێرانیش هەڵبەتە سەرکوتکاریەکان لە ناوخۆدا زۆر پەرە پێدەدا یعنی شەرعیەت و ڕەوایەتیدان لە یاساکان و لە ذهنیەتی ڕژێم بخۆی یعنی سەرکوتکاریەکان زیاد دەکات هەڵبەتە بەشێکی دیاری ئەو سەرکوتکاریانە لە زیندانەکان جێبەجێ دەکات یعنی و بە تایبەتی لە پێشەنگانی ئەو شۆڕشەی کە سەرهەڵدانانەی کە 2 ساڵە لە هەموو گەلانی ئێراندا ینی شۆڕشێک لە ڕاستیدا هەیە هاتۆتە ئاراوە و گەلانی هێناوەتە لایەک وە ژن پێشەنگایەتی ئەو شۆڕشە دەکات بۆیە سیاسەتی سەرکوتکردن و سێدارە و دەستگیرکردن و ترساندن و تۆقاندن لە بەرامبەر هەموو گەلانی ناوخۆی ئێراندا پەیڕەو دەکات بێ گەڕانەوە بێ ئاماژەکردن یاخود بێ ئەوەی کە هیچ پێوانێکی حقوقی یاسایی لە بەرامبەر بە تایبەتی ژنان جێبەجێ بکات هەڵبەتە زانیاری هەیە کە لە ماوەی ئەم فترەیەدا کۆمەڵێ بەداخەوە کۆمەڵێک سزای سێدارە جێبەجێ کراون یعنی هەردوو نەڕۆین لە ماوەی ئەم 1-2 هەفتەیە ڕابردوودا زۆر هاوڵاتی لەلایەن دەسەڵاتی ئێرانەوە لە سێدارە دراون کە دوانیان ژنن ئێوە ئاگادارن و پرسەکەی بەڕێزیشتان تایبەت لەسەر ڕۆژی وریشە مرادی جوانەستنە و هاوکاتیش پەخشان عەزیزی بوو و ڕۆژی نێرگز محەممەدی بە هەمان شێوە لە ڕۆژەفدایە ڕۆژی شەریفە محەممەدی پەخشان عەزیزی و زەینەب جەلالیان کە تاکەژنی سزادراوی دەوڵەتی ئێرانە کە
حکمی هەتاهەتایی و وەکو کەیسێکی سیاسی لە ڕاستیدا مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. هەڵبەتە ڕەوشی وریشە مرادی و پەخشان عەزیزی یعنی لە ڕاستیدا بەشێکی دیاری خەڵک یعنی دەزانێت لە زیندانەکانی ئێراندا چی دەگوزەرێ، یعنی شەڕێکی پسیکۆلۆژی زۆر قورس، شەڕێکی یعنی ئەشکەنجەیەکی زۆر قورس لە بەرامبەر هەم ئێرادەی ژنی کووردا و هەڵبەتە گەلانی دیکەش، یعنی وەکو باز دەکرێت بەشێکی زۆری ئەو زیندانی کراوانە هەڵبەتە یعنی بەلوجیشی تێدایە، گەلانی دیکەی تێدایە، یعنی ئەوەیەکی هاتنە لایەکی گەلان تەنانەت نەک تەنیا لە شەقامەکاندا بەڵکو لە زیندانەکانیشدا هەیە. بۆیە زۆر پێیان لە زیندانەکانی ئێران و دێتە دەر تا ئاگاداری ڕۆژی وریشە مرادین لە زیندانی و پێیان دێتە دەر و پەیامی وریشە مرادی بۆ خۆشی هەبوو کە هیچ کات یعنی ئامادە نییە لە بەردەم دەسەڵاتێکی وەهادا، لە بەردەم دادوەر و دادگای ڕژێمێکی وەهادا ئامادە بێ و دانتێدانان بەوەدا بنێ کە ڕژێم دەیەوێت، یعنی دانتێدانانێکی وەهابکە. هەڵبەتە یعنی ئەمە ئەوەی لێ دەخوێنرێتەوە لە ڕاستیدا کە سنوورەکانی دەسەڵاتی ڕژێم بەرەو کۆتایی دەچن و تەستێکی زۆری لە بە ئاگاهاتنەوەی کۆمەلگەی ئێران هەیە بەگشتی بە تایبەتی پێشەنگایەتی ژن لە زیندانەکاندا، یعنی بەڕاستیدا یعنی قۆناغێکی مێژووی لە زیندانی ئێراندا تێپەڕ دەبێت. باشە ببوورە هەواڵ سنوورە ئەستخوازم وێ بپرسم نا بەری دەمێکی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانێژی و هەروەها ئەزانژی باشوور هەنێک ڕێزە چالاکی هاتنە لە دارخستن ji bo xwedî derketina li van pêşengên jin ji ber ku niha metirsî û tehdîdekî li ser van çalekvanên jin pêşengên jin hene. Em hinekî behsa wan çalakiya bikin çi qas bandora wê heye ferm. Helbette êwe jagadarin yani li mawkadî rabidû da hukmî نامرۆڤانەی سێدارە بەسەر وریشە مرادی لە دادگای ئێراندا سەپێنرا و مەترسی جێبەجێکردنی حکومەکە هەیە لە ڕاستیدا و بەشێکی یعنی سیاسەتی پێشدەونی ڕژێمی ئێران بەشێک لەو حکومانە بەنهێنی لە زیندانەکاندا جێبەجێ دەکات. بۆیە مەترسیەکە لە ڕاستیدا لە ئارادایە بۆ ژنانی چالاکوان، ژنانی پێشەنگ، بۆ پاراستنی گیانی ژنانی پێشەنگ، چونکە لە ڕاستیدا يعني وريشة مرادي وفخشان عزيزي وكو شخص وكو تاكا كسك لزندانة برخود ناكم يعني برخوداني كي ذهنية يعني باقراوندي كي توسانوي نتوي هي يعني نا عدالتيك هي باشتر كردن يعني هولك ياخد خباتك بو باشتر كردني جياني قالن لنا اخوي ايران دا بويا هيج كاتي وريشة مرادي وفخشان عزيزي طوالي جناني كيشنجي زندان وكو تاكا كسك وكو خودی خۆیان مامەڵەیان نەکردووە. بۆیە لەسەر یعنی لەسەر کەسانی ئازادی خواز و ئێمەی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان دەبێ وها بابەتەکە بگرینە دەست کە دۆزێک هەیە پرسێک هەیە کە ئەمانە پێشەنگی ئەو پرسن پێشەنگی ئەو دۆزن و لە ڕاستیدا ماشۆری کوردستانیش یعنی زۆر ڕەوشەکە زۆر جیاواز نییە. یعنی هەیمنەی ڕژێمی ئێران لە ناو عێراقدا لە ڕاستیدا هەیە و دەسەڵاتێکی تا ئاستێک نادیموکراتیش لە باشووری کوردستان هەیە. یعنی ژن بە بنەما ناگیرێ ئێرادەی بڕیاری هەبوونی بە بنەما ناگیرێ. بۆیە یعنی دۆزەکان یەک دۆزن و بە هەستکردن بۆ پێویستی بە پەلەی پاراستنی گیانی وریشە مرادی و پەخشان عەزیزی و ئەوانی دیکە بە هەمان شێوە کەمپینی لە باشووری کوردستان دەستی پێکردووە. هەوڵەکان زۆر چڕن بە تایبەتی لەوەی کە هەوڵ درا کە بە پەیوەندی لوتکەیی لە نێوان عێراق و ئێراندا مثلا نمونەی لەتیف ڕەشید کە سەرۆکۆماری عێراقە و کوردە و شاناز ئیبراهیم ئەحمەد کە خانمی یەکەمی عێراقە بکرێت و لایەنە سیاسیەکانیش بە هەمان شێوە هەموو دەرفەتە سیاسی و دیبلۆماسیەکان بخەنە خزمەتی ئەوەی کە لانی کەم لە ئێستادا گیانی وریشە مرادی بپارێزرێت و ئیدی یعنی پەیامەکان زۆر جددیتر بن بۆ ئەوەی کە ڕژێمی ئێران ئیدی ناتوانێت بە سیاسەتی سێدارەی کۆمەڵگە بێدەنکە، ئیدی ناتوانێت بە سیاسەتی زیندانەکان و دادگای ئاخوندی ڕژێم بخۆی کە بە خۆیانە خۆی بڕیار بدا خۆی جێبەجێیکا بە نهێنی و هیچ یعنی هیچ حسابێک بۆ دەنگی ناڕزایەتی دەنگی ئازادی لە ناوخۆی ئێراندا نەکات. هاوکاتیش باشە ئەم دەربارەی وان هەردوو چارەکوانن ببورن ئەم دخوازم بپرسن دقادا ناونەتەوایی دێ خەباتین هون ڕەوشە ڕاگەهاندنێژی دشۆپینن
گلو قادا نافنتوایی ده سازین مافی مروانی نافنتوایی ده درباره اف چالکوان جن تایبتی وریشا مرادی و زینب جلالیان پخشان عزیزی و هر وکی دین گلک چالکوان جن پارسوان مافی مروان جی جن هنن و هر پارسوان چالکوان جواکا سیویل جی هنن قادا نافنتوایی ده آگاهیل بردستی وای چقاس کامپانیا چقاس خبات هاتی کرن چقاس روشوان خطری کل سر جیانوان قادا نافنتوایی ده دنگی کی چاوا دده بله هلبت این طبعا يعني دبینیم که سیاست رژیم ایران دراستی ده سیاستی که پراویزه لسیاستی گشتی جهانی ده يعني بلين لسیاستی نودولتی ده رژیم ایران سیاستی که کارینیه و تا استک لپراویزی سیاستی جهانی ده بله هلبته هوکاری ترکی و بناغی بو اما اوه که رژیم ایران سزای زور يعني دروی پیوانی نێودوڵەتی جێبەجێ دەکات ئەی لە بابەتەکان سزای سێدارەیە یعنی چەند ساڵە چالاکیەکان ڕاستیدا لە ئەوروپا لە سازی یاسایی حقوقی و هاوکات دەستگای سیاسی پارلەمانتاران ڕاوێژکاران هەڵێکی بێوەچان دەدەن بەڵام لەگەڵیشیدا تا ئێستا نکراوە نتوانراوە کە یعنی بڵێن فشارێکی زۆر جدی ببێتە هۆکاری وەستاندنی ئەو سزای هەڵبەتە لە ماوەکانی ڕابردوو شەریفە محەمەدی هەڵە نەبن ئەویش سزای سێداری بەسەرداستێنا بەڵام هۆکارە نێودوڵەتیەکان وایان کرد یعنی فشارە نێودوڵەتیەکان وایان کرد کە هەڵبەت کورد پێشەنگایەتی ئەو فشارە دەکات و کۆمەڵێک هەڵبەتە یعنی ئازادیخوازانکی زۆری لە ئاستی جیهانیدا بەرامبەر ئەم سزای ئاگاداری ڕەوشی زیندانەکانی ئێران ئاگاداری ڕۆشی فیزیکی و معنەوی و نەفسی زیندانەکانن بە تایبەتی ڕەوشی ژنان لە زیندانەکاندا وێڵەکان جدین بەڵام ئێستا لە شەریفە محەمەدیدا بەڕاستی سەرکەوتوو بوو سزاکە وەستێندا ئەو هەوڵانی کە ئێستا لە ئەوروپا ئەدرێت بە پەیوەندیەکانی سازیەکانی ژنی کوردە لە ڕاستیدا یعنی لە ناو کەنەکەدا هەوڵ هەیە و بەشێکی ئەو کەمپیرەی لە باشووری کوردستان ڕاگێرا لە ڕاستیدا بەشێکی ژنانی ناوکەنەکە لە هەموو ڕێخستنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان تێدا بوو لێنەکەی تێدا بوو لە حیزبی زەحمەتکێشان حیزبی شیوعی چالاکوانان یاسا ناسان بە هەمان شێوە یعنی هەوڵێکی گشتگیری ژنانە و ئازادی خوازانە بۆ ئەوەی کە سزای نامرۆڤانی سێدارە ئیدی لە ناوخۆی ئێراندا جێبەجێ نەکرێت هەوڵەکە جدیە و تا ئاستێک لە ڕاستیدا یعنی هاوبەشیەکی بیدایی هەیە کە ئەو سزایانە بە تایبەتی دەمودەست لەسەر وریشە مڕادی و زیندانیانی دیسا هەڵگیرێت بەلێ ڕۆژنامەوان سنوور ڕەحمان ji بۆ بەشداریەتەم gelek سپاس dikin xebat xweş dem baş سپاس بۆ ئێوەش خۆشحاڵ بووم بله الگوری راپورا ریخستنین پاراستنا مافان لگرتیگهین باکوری کردستانی لگرین تازی تی فرس کرن جزاین دیسپلینی این کیفی تین داین و تحلیه گرتیان به کیفی تین تالو کرن هاتا گوتن کو تاوی راپورا نکاری دی گرتیگهی ده بمینی جی گرتی نخواهش نایم بردان باروی آمده کومله پشتیوانی به مالباتین گرتیان را توهای در شاخ کومله حقوقناسین جبو آزادی اوهاده و شاخ کومله مافی مروان ایهاده آمده راپور خویاتی کلداری بمپیکرین لگرتیگهین باکوری کردستان اشکره کرن راپور لپیشیا کامپوسا گرتیگهان آمده به بشتاریا سروک انسازیان هف سروک اندام و ریوبرم و هاتا اشکره کرن راپور جهلا سکرتری کمیسیون شوپاندنا گرتیگهان باروی آمده پاریزر احمد گولر و هاتا خواندن گولر دازانین که دنابرا مهین مجدار و کانونی ده چون سردانا گرتیگهان و راپور آوان لگوری چاودیرین وان سردانان و هاتن آمده کرن در راپور ده هاتا گوتن که لگرتیگهین هجمارا یک و هجمارا دویا این آمده لگرتیگه هجمارا یک و هجمارا سسی ین بتیپا تا این آمده لگرتیگه جنان آمده هر تم زخت پشمانتی لگرتین دمک کنج بو تحلیه وان مایه تینا کرن در راپوری ده هاتا دستنشان کرن که لگرتیگهین بحثا آگاهی از سوقا گرتیان یاش بو
بۆ نوشخانەیە گوتێ ئاستانکردن هاتیە کردن هەروەها بدۆمداری هاتە گوتن کو لە هەمان گرتیگاهان بهنجەتە تەفدیرên تەسەرروفê de hejmara aktivîteyan hatiye kêmkirin heke hejmara wan bes bike ji bo bihiceta hejmar kêmê nahêlin girtî derkevin çalekiyên sporê yên hevpar. Di raporê de hata gotin ku li girtîgeheyan destûr tenê ji bo çend kanalên TV'yî têdayîn. Alav û amûrên girtiyên berê li girtîgehê mabûn weke berhemên destê duyemîn difrotin girtiyan. Li girtîgehên tîpe L, tîpe T û girtîgeha jinan ên li girtîgeha kampûsê yên Erzinganê TV qedexeye. Li gel ku dema infazkirina cezayê gelek girtiyan xellas bûyî jî bi hincetên baş haliyê tehliyeyên wan tên astankirin. Di raporê de hata gotin ku sewxên girtiyan ên ji bo nixuşxaneyan demeke dirêj nayê kirin. Dema sewx tê kirin jî muameleya destkelepçekirî li girtiyan tê ferskirin. Dermanên tên vîsandin pir dereng tên dayîn. Bi hincetên pir biçûk cezayên disîplînê didin girtiyan. Bi hincetên van cezayan mafên telefonê û nameyan ên girtiyan hatine qedexekirin ji ber vê jî cezayên tên dayîn veguherînên tecrîdê. Li Erzinganê xwarin xerabin. Pir zêde lêgerîna odeyan têne kirin. Di dema lêgerînê de alav û amûrên tên belavkirin û mafên hobî û sohbetê yên girtiyan têne astankirin. Di raporê de hata gotin ku diketina girtîgeha hejmara yek û hejmara dudiya yên Dumilya yên Erzurumê û girtîgeha tîpe H de lêgerîna tazî tê ferskirin. Li girtîgehên Erzurumê gelek girtiyên nexweş hene û sewqê wan ên nixuşxaneyan dereng têne kirin. Bersiva daxwaza revîrê nayê dayîn an jî tê hiştin. Lijneya îdare û çavdêriyê dema nirxandinê dikin li gorî krîterên ku ne objektiv tev digerin û pirsên nirxandinên ne hiqûqî dikin. Li van girtîgahan daxwaza girtiyan asaqkirina cihê nêzî malbatên wan bên tu hiccetekî were nîşandan têne redkirin. Têkildarî binpêkirinên li girtîgeha hejmara yek û hejmara duyemîn girtîgehên tîpe T û R ên Xirpêtê jî hata gotin ku tevî rapora nikare di girtîgehê de bimînî jî girtiyên nexweş nayên berdan. Sewqê wan têne derengxistin. Xebatkarên tenduristiyê guh nadin giliyên girtiyan û gotinên dijî rûmeta mirovatiyê li girtiyên siyasî têne kirin. Di raporê de hata ragihandin ku herçendî girtiyan li girtîgeha girtî ya tîpe T a Akçadağê ya Malatyayê bi hicceta cezayên girtiyan ên disîplînê hene tevî ku dema wan qediyayê jî nayên berdan. Herwiha nameyên ji hundir û ên ji derve tên dereng dighêjin cihên wan. Dîsa bi hinceta ku werger tuneyê nameyên Kurdî jî hatine sansorkirin. Di raporê de hata ragihandin ku li girtîgeha tîpe T ya Akçadağê hem personelên ku dibin navê ekîba lêgerîna taybet de li odeyan lêgerînên hûrgilî kirine û tacîz pêk anîne. Dîsa di dema lêgerînê de lê nûsk, ajande û pirtûkên çîrokan ên girtiyan hatine desteserkirin. Girtiyên ku etirazî vê kiryarê keyfî kirinê jî derbarê wan de lêpirsîna disîplînê hatiye destpêkirin. Di raporê de tê ragihandin ku herçendî girtiyan dijî vê rewşê serî li dadgeha înfazê didin jî biryarên wan jî ji alî dadgehê. Baroya Amedê ji bo rastkirina rewşa girtîgeh û girtiyan jî hin pêşniyar kirin. Di beşa duyemîn ya vê raporê de em ê li ser pêşniyara rawestin. Di raporê de ji bo rakirina binpêkirinên mafê mirovan ên li girtîgehan ev pêşniyar û daxwaz hatin kirin.
تجرید و ایزولاسیون ریبازک اشکنجه یا دوی دمل دست جسر گرتیان بیرا کرن جبو مافی گرتیان ایخوا گهاندنا تندرستی بیم سوگر کرن گرنگی بدن خدمتین تندرستی یم پیشی گرتنا نخوشیه و جبو کسین کو نخوش جدر فتین درمان کرنی سود ور بگرن دوی تدویرین پیویست بینه گرتن دوی بلزگینی گرتیان نخوش بینه درمان کرن و آستانگیان قانونی و ین دن این لپیشیا بردان همو گرتیان نخوش بینه را کرن به تایبەتی گرتیە نەخۆشیان گران کو جبر نەخۆشیان خوا نکارن ژیانە خوا دیگرتیگەهێدە بدومینن بێنە ڕاکردن divê girtî di wextê xwe de bêne dermankirin divê sewqa wan a nexweşxaneyê neyê derengxistin û di zûtirîn de mê de rendewiyên nexweşxaneyan bênekirin divê demil dest deşî pêkanînên bêhiqûqî ên dest kelepçekirî ku dema girtiyan dibin nexweşxaneyê û têne muayenekirin bê berdan divê qanûn û polîtîkaya rejîma înfazê ya li Tirkiye li gorî hiqûqa mafê mirovan a navnetewayî û bi taybetî jî mafê girtiyan were serarastkirin. Di dema lêgerîna odayan de divê destdanîn ser amûrên taybet ên girtiyan alav û amûrên wan ji hev neyên belavkirin. Destdanîn li ser pirtûk û her wiha biryara qedexe û berhevkirinê tune bin. Tiştên hatine desteserkirin û di demeke pir kin de li girtiyan bên vegerandin. Di çerçeveya mafên girtiyan ên girtina agahî û danûstandina bi kesên din re divê biryarên astankar ên rêveberiyê yên derbarê weşandinê weke rojname pirtûk û kovaran de demil dest bên rakirin. Wekî pêwîstiya mafê daxwazname û mafê agahî girtinê daxwazname û nameyên ku ji aliyê girtiyan ve hatin nivîsandin radestî muxatabên wan bênekirin. Divê demil dest dev ji sensûrkirina nameyên girtiyan bi taybetî jî nameyên Kurdî bêberdan. Xwarînên ku li girtîgehan tê dayîn divê xwedî nirxa bilind be. Girtiyan têr bike û mesrefa debara rojane ya diyarkirî bigire. Gihiştina ava paqij ji bo girtiyan pêwîstiya mafê tendurustiyê ye û mafê parastina hebûna xwe ya madî û manewî ye. Ji bo vê jî ji bo pêşî li qutbûna avê û nebûna ava ger Baroya Amedê komeleya piştîvaniya bi malbatên girtiyan re tuhayî der şaxa komeleya hiqûqnasîn. برای گهداری هجام دخواست لیبورینید که دوسیه ما یکمین یا دویمین یا داخیانی باروی آمده قد کرن دما پرسکریکن تکنیکی قد کرن هاتیه چه کرن ام لیبورین شد خوازن دمین پیش دمیر سروی کیمانی راوستن بله اینها درزیده جی پارتیا اکتیا دموکراتیک پیده به داخیانی اکی نویسکی عقوبتا گرتی و وندهی کرد این زندانی رژیمی ده پرسکرن ددا خیانیا نویسکی ده بانگا لرایدار هاتا کرن کو گرتی وندهی بین دیتن ددا خیانی ده هاتا ببیرخستن کو پیده جروجا و بونا خوا حتی انها بویه هدف رژیما باس و شهید احمد حسین و شهید عثمان بادلی جی دناو ده گله کس به اشکنجه هاتن شهید کرن هر وها ده سال 2004 ده د سردما ناصر العلی ده کو یکینه اولهیه به بریو دبر عقوبتا به هزاران کسین نازی احمد کچل نایدیتن بری عقوبتا نازی احمد کچل نایزانین ده داخیانیه ده بانگ لرایدارین کو لسر دوسیه گرتی وندایی لزندانین رژیما بعض ده دخبتین هاتا کرن و کو دسری ده نازی احمد کچل دوی آلیکاریه بدن کو عقوبتا همو گرتی و اندهی کرد بین زانین پیده ده داخیانیه ده درباره نازی کچل ده او آگاهی پارو کرن ناو و پاشناو نازی کچل ناو دایک حلیمه ناو باو احمد دیروکو جهش دایک بوده دیریک انکو گنده
سویدی سال 1975. ایهاده خواست گرتی نخوش احمد ببورن محمد اوکور و حیاتی دنس کیتان این که روشوانی تندرستی خرابه بین بردان. کومله مافین مروان احاده جبو بالی بکشن سر و شاگرتی نخوش لازمیر انقره و استانبول داخوانی دا کمیسیونا گرتی گهان آشاخی احاده استانبول چالکیا 664 مین آرونشتنافی یا که هر هفته لدار دخی لبر آواهی آشاخی بریغلو لدار خست. ده چالکیا و هفته ده روشا تندرستی یا گرتی نخوش محمد اوکور ایلی گرتی گها تیپافی یا هجمارا دو اقانتر یا قوجه علیه هاتا پاربکرن و جبو سربس برداناوی بانک هاتا کرن. ده چالکی ده پانکارتی بلا محمد اوکور ببردان و درمان کرن مافه نای آستان کرن هاتن و کرن و پانکارتا کو وینی گرتی نخوش لسر وانن هاتن هل گرتن. ده چالکی ده گلک جاران دوروشمین درمان کرن مافه و نای آستان کرن تجید دکوژه هف گرتن جیانه و بلا محمد اوکور سربست ببردان هاتن برس کرن. اندام کمیسیونا گرتی گهان آیهاده محمد اجتین دیار کر کو اوکور 29 سالن دی گرتی گهدیا به پنج شهر مسن کوها و فتقی کتیه دوی دبیلی دست ببردان. اجتین دست نشان کر کو درمان کرنا اوکور ده شرط مرجن گرتی گهده نپیکانه. شاخا ایهاده ازمیره لبر سومر بانکا کفن آکونا که داخوانی دا گلک استولی داخوانی بون و پانکارتا گرتی نخوش دمرن پیدنگ نمینن نبن شریکی سوچ هات فکرن. جره و برین شاخا ایهاده ازمیره گلای گنبیلیجی گوت نیزیکاتین لگرتیان با آوائی که بجوب دیتین حقارت اتونه کرن بر پرسیاری تندرستیا گرتی نخوش دولتا. گرتی هر کودچه تین ایزولا کرن. دستور نای داین کو بگرتی دن را هلدیتنا پیک بینن. لجهین کو تاب نابینن تینه گرتن. افد بیس دم کو نخوشین گرتیان ببن نخوشی کرونیک. گلای گنبیلیجی دیار کر کو لگرینا تازی لگرتیا تی فرس کرن و گوت. گرتین کو لدجی واپی کانینا درد کون جندرمه وانا بن تداویه نخوشین کو. بله هفسرو که مد داره یه بری رفعت رونی کود دانشین داوید دو زاوی هاتل درخصن ده انجام پریار دوزی ده هات بردان. هفسروک کومله علی کولین آزمان و چانده یا موزوبوتامیای مبیادا رفعت رونی ده 25 ایلونه ده لآمده به ایده اندامت رخصتنی هات بگردن. دانشین عاول آدوزا رونی لپنجمین دادگاه جزاین گران آمده هات لدرخستن. سروک باروا آمده عبدالقادر گلج هفردف که کمیسیون آزمان و چانده یا دم پارتیه حوال دلبهار و گلک ماموستین زمان کردی دانشین شوباندن. رونی پاراستن خواب کردی کر رونی دازانین کو کرتیا انتانامه گهشتیا بردستی وی و خباتی وی یجبو کردی وکی هنجتا گرتنی هاتنه نشاندان. رونی قالا گیلین ونچاف کرنه کر او هاگود دما امبرن نخوشخانه ام دست کلک جگریبون دما ما گود ابن حقیه هی بهتر شتاندن. رونی دیار کر کو کومله وان کومله کی فرمیه و جبر خباتی وی تی سوجدار کرن او هاتومان. نابه کو گوتنین تکلداری پرسکره کا کرد وکی سوچ بینا نشاندان. رونی گوتنین ری وبرین اقتدار و مخالفت ین تکلداری پرسکره کا کرد ببیر خست. رونی دازانی کو بشتر بوناوی یا مراسمین جنازین وکی سوچ هاتن نشاندان او گوت تبلیبونا مراسمان رتوالکا چندیه. ده بردوام آخافتن خواده رونی بردک نشانده کو خبات تکلداری 21 ثبات روژا زمان دایی که یا جهانی وکی سوچ هاتن نشاندان او ها گوت. هر وها پیروز کرنا 12 گلانه جشن زمان کردی و کسوج هاتیه نشاندان. چاوا کو جشن زمان ترکی ته پیروز کرن دفه جشن زمان کردی جی وره پیروز کرن. ببیر آنینا جگر خوین و کسوج هاتیه نشاندان. جگر خوین نویسکار و زانیه رکی بنابو دنگه که همو دنیا ناستکه. اورهان ولی چاوا وره ببیر آنین دفه جگر خوین و نویسکار کردی بکارن بین ببیرانین. ده توانباری آتا ادعا تندیه تنیه ایریش و مقاومت تنیه ده داخویانیه ده توسوش تنینه امجه ده هفته قانونه ده هفته مافین مروادنه اف پیامان بونه مال همو مروواهیه هیبیدارم اف ماف لولات مجی بکوین مریته پارزرا رونی جمیلا تورحالی جی آنی زمان کو موکیله وی به دهان جاران لوان دادگاهان ورگری گریه او هاگود جبر ایفادین امید اکبیک دلگاتیا کجده و تبلیبونا چالکی و خوپیشاندانان ایرو لوره
ایداین تین کرن نابن هنجاتا اندامتیاری خستنه جمیلا تورحالی بریارین براتی ین تکلداری هدکی پیشکشی دادگه کر و خواست موکیلی وری بردان. پارێزەر ئەیوب ئایدەنیجی گوت ئەو بخۆشی ژێرەی ببرین مەدەرەیە و ئەڤیەک سوژنینە. ئەنداما کۆمسیۆنا مافێن زمان و چەندێ یا باروە میردینێ دیلان خۆچی بەرتێک نیشانی گوتنین قاش و کوردی و قاش و زمانی دایکێدا. دۆزگەر خواست ئیترافکار ئومید ئەکبەیەک وەرێ گوێدارکردن و دەوێ پێواژوێدا ڕۆنی گرتی بێ دارەزاندن. ڕۆنیژی وەها گوت از تبلی مطالعه دوزگر نابم روشا من آته درستی نباش دبی دخوازم بیم تحلیه کرن جبر افاده امید اقبی که دخوازه تعلق بکی از آمده مکو هر تب بشتاری دانشنام بله گودار هیجا ام دا خوازه لیبورینید کن افسی دوسیه امد داویه دهاتن قد کرن پرزگریکه که تکنیکی هیه همه ددم پیشته لسر راوستن بله اینها درزی دجی مشا چرسری دموکراتیک و آزادیه که به پیشنگیه پلتفرما سازین دموکراتیک دی چرچوه کمپانی آزادی ش عبدالله اوجلان را چرسری دموکراتیک جی پرسکریکا کرد ره دست بکر دروژا دویمین ده لروحایی بو جنین جی روحایی که تولی مشا آزادیه بون دیار کرن که جبو آشتیه او لقادانه و یکانا ریا چرسری جی ریبرا پویه خوازه بارش کوه و کویا کوه دنیا آبا بوه گب یک به گب دستی هف بگره برا دروتیا نگره برا یک بن هم خوازه گنجی ما از گرلق به برا سربست بن گنجی ما گد بن باسقی دانه گب چولا کتن گد چونه اوروپا گز بر تنبونی و جبر باسقی گرچونه و هم خوازه با چی بن هم خوازه گش هین وارد هین هندکر daha var. Boy barışı, boy vakaviyi, boy hafsiyayı, boy gırtiyayı, boy çoğulayı. Fikrim de bira tecrübe roğa, bira barşak çewe, bira hapis zindana derkevin, bira zulmal bes ser kurda bira roğa ve zulmi. Am dixwazin bariş çewe, am dixwazin insan ki var ende hevde ve va hakarata va zulma bira indin namada derkeve bese. آم دخواستن سروکی مواره بردانی ساعتین دم تاش واره بردانی حبسی زندان گیوارم بردانی آم وی بارشید خواستن این والا گره دولت ترکیه دست خوابه عقلی خواب بس این دنیا بود چه قصر 50 سالی تم کرد بن ظلمی دانه گره وی ظلمی سر گیا راکه حبس گیا برده حبس زندان گیا برده بارشک اینا مدد چی که بس این دنیا دخوازی ما ام بارشید خواستن ام دخوازه بقده و سواش بقده و ظلما بقده ام سروکی خود خوازه برادر خینن ام حبسیه گشی خوازه در کوه ام باندکم وی ورن سر ماسه ام لهف بکن یعنی بوی وی مشیجی یعنی ام دوام بکن ام مجادله بکن ام لکدری کو ایجاب بکن لورا بمشن ام مجادله بکن ام دوام بکن یعنی دخوازه ما ام بارش دخوازن ملت سبا بارش گرگش ورن گرگش تکیانی جان آتش کل گرتیگاه جنان آسلیوری دهات را گرتن و جسال 2021 حتی انها تحلیه وی 8 جاران هاتبو تالو کرن هات بردان. جان آتش لپیشیا کامپوسا گرتیگه جیلا اندام مالبات ریخستنا دم پارتی یا انقره و سیاست مدارین جن و هات پیشوازی کرن. جان آتش کو به چیچکان هات پیشوازی کرن گوت کو حتی همو گرتین سیاسی تینه بردان دیتا کوشینا خواه بدومینن. جان آتش وها گوت آزادی آمه او جواکه دکاره براکرنا تجرید الامرالیه دست پی بکه. ده سال 2012 ده از هاتمه گرتن او جزای من ده سال 2021 ده خلاص بو. لی جبر بریارین لجنه اداره و چاودیریه تحلیه من 3 سال و نیوان هاتا تالو کرن. اف روش بتایبت لگرتیگاه جنان سنجانه دمریتی دیه. ام وان سپانان وکه پولیتیکاین تایبت دبینن. جاناتش لدیجی وان پولیتیکایان بانگا بلند کرنا تکوشینه کر. بله نهاجید نواوی هفته ده درباره نوچین گرتی و گرتیگاهان طور نوچین مهنه.
ماتوهای داری دستنشان کرد که در چرچوه کمپانیا به دروشمه شاندنا پرایان جگرتیان را نسوجه دانه دست بکرن دی به شاندنا پرایان جگرتیان را هفگرتنی زیده تر بکن. کمره علیکاری و پشتیوانی مرمره یا مالباتین گرتی و حکم خواران را ماتوهای داری جبو بالی بکشین لسر روشا کسین که جبر شاندنا پرایان جگرتیان را هاتنه گرتن به دروشمه شاندنا پرایان نسوجه دست به کمپانیایی کرنه. ولاتی و مالبات به پیشنگی ماتوهای داری هاتن با هف اول بر آواهی داخویانیا کردتان. هف سروکا ماتوهای داری دیلک سونمز دمر آنیزمان که جگرتیان را پرشاندن نسوجه اوها آخوی. دولت جگرتیان را پرشاندن وکه سوج دبینه و ام دزانن که هنک مالبات جبر وی هاتنه گرتن. ما کمپانیا که دایی دست پیکرین دا که نشان بدن اف پرایان که جگرتیان را تی رازاندن نسوجه و خطا جیانیه. دی اف کمپانیه بردوام بکه و امی جی جهمو گرتیان را پرایان بشینن. پشتره اندام میکه دم پارتیه موسا پیروغلو آخفی و آنی زمان که حکومت بزخت و زوران جواکی بتنی دهیله و ها گود. گلیم برخدیر کومیم برخدیر کارکر و جن بتنی هشتن. ام وی پولیتیکای بتنی هشتن لگرتیگه هند بینن. لگرتی انتی خواستن که گرتی به تجرید بین جزا کرن. لگرتیگه های نتنی تجرید مشاندن هر وها بگف خوارن جی حول تداین تجرید لوان بیکرن. حکومت دبیجه اگر که هون جبو مافین خواه تی بکوشن هون جیل هم بر من بتنی بمینن هر کسی که لجم وابه و بی جزا کرن. هم جید بیجن شاندنا پرایان جگرتیان را و پشتوانیا بگرتیان را نسوجه ارکه. پشتی آخفتنان کسی که بشتاری چالکیه بون لی بانکای جگرتیان را پرشاندن. وقفه مافی مروان ترکیه تیف و شاخه کمره مافی مروان ایهاده استانبول ببونه هفته مافی مروان به مبست پشتوانی جگرتیان را کرد شاندن. بریا شاندنا کارتان لپیشه شاخه ایهاده داخویانی هاته داین. داخویانی ده پانکارتا ام جگرتی نخوش را کارتان دشینن هاته هلگرتن و اندام و ریوبرین دایی که این شمیه ایهاده و تی هاویجی تولی و چالکیه بون. سروکا شاخه ایهاده استانبول گلسلان یولاره داخویانیه دا گود کو پرسگری که این گرتیان این لگرتیگه هن دودومن و آنی زمان کو او دخوازن گرتیگه بین والا کرن و نگرتی بین دارزاندن. گلسلان یولاره گود کو لگوری دانه این وزارت داده 709 گرتیان جیان خواه جدستانه. وان گرتیان جبر که خواه نگهاندن مافی تندرستیه و جبر تجرید جیان خواه جدستان. گلسران یولاره آنی زمان که دوی وزارت برپرسیاری خواه بین جه و دوی جبو گرتیان تدبیر بین گرتن تجرید وره را کرن دنگ گرتیان نخوش وره بهیستن. هنرمند پنار آیدنلار به شرط کنترل عدلی هاته بردان. هنرمند پنار آیدنلار آکو ده جوینا لستانبولی ده گوت نتون جلیج بو ما درسمه و وینه سید رضا وکر جبریا چند روژه هاته بنچاف کرن. پنار آیدنلار آکو ده چرچوه علی پرسینه پسنی سوزو سوزدار. بله گودار هیجا مهاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه